ama sain clear tu te in zawain chibai le vekule tuntuma chuan Mystic Mizoram Science Technology and Innovation Council Mystic Department waya naruak sang dil thei te kan clear hawin kan en ho le don ani ama saberin naruak pakhat na project scientist ania hi na pakhat post pakhat aruaka project associates anilea project associates a hianin agri lampang le food technology lampang awma post pakhat veve aruakani tichuanin palina field workers administrative assistant kanti kha post pahni aruak bokani kha narua dan ania tichuanin tuna kan soitak na chirang pali te kha co terminus ania contract basis angania project kha atop chuanin na kha atop vele mai don tina ani tichuanin thiam na ngai te en le taila khang kan soitak na chirang te deal tura thiam na ngai te chu pakhat na project scientist kha enila PhD in agriculture khami degree thiam na kha nei angai ni pahnina chuanin project associates agri bi ka khan bachelor in agriculture engineering khami thiam na degree khan nei angaya tichuanin pathumna project associates a tho futa khan master in food technology MO MSc MTech ka food lampang khami thiam na degree kha an nei angai ni chuanin palina administrative assistant MO field workers kanti khachu any graduate to phot khan khami na kha an dil thei ani khang kha thiam na ngai te ani a khami ba ka khan computer thiam na computer certificate triple C kanti kha an nei nge turani a chumi ba ka chuan mizo tong middle school standard chintal kha hemi na dil tu hi chuanin an thiam turani kha na dil tu turte ta na thiam na ngai tele computer certificate thiam na ngai te ani ti chuanin kumbi thlia chungchanga hian na dil tu chu kumsom pariata tanga kumsom li in karan ni turani a hemia hianin ST tribal kanti keimani hotan bi kania tuna mystic nuaya naruak te hi ST scheduled tribe cell scheduled tribe section ami khami department na naruak te ni wangkhanin kumsom pariata tanga kumsom li kanti khan tribal upper relaxation upper age relaxation kanti kha khami kha atel vek to tinani tichonin deal tu chu kumsom pariata tang kumsom li inkar ani turani kha deal tu turten kan hriat angai ni tichuanin hlo bi han en le taila masabera chuanin project scientist khan thakhata singa sangruk basic pay ania khami pa ka khan 8% HRA house rent allowance an la donani tichuana viable khomin thakhata singruk le zali somriat borvel kha project scientist chuan a hlo donani pahnina project associates kha enila khata khan food technology le agri pahni category pahni khan basic pay a singthum le sangkhat ve an hlowa HRA 8% omboka tichuane vai in thakata sangthum zali somriat borvel an hlo donani tichuanin field workers MO administrative assistant khan thakata fix in singkhat sanga an hlo dona HRA le allowance tang te khachu hemi field workers a chuanin a mel lo ani kha an hlo chungchang hlo bi khami chungchanga kan hriat tur poimo ani tichuanin online atanga deal dan en le taila hemi mystic nuaya naruak sang te hi online atanga deal turani a online atanga kan deal donin kan hriat tu chu mystic official website kha kan hriat anga chu mystic.mizoram.gov.in mystic.mizoram.gov.in khami website ta khan kan lu tanga google kan search anga tichuan website ta kan lu tanga tuna kan soita kho advertisement sang te lo amanga tin syllabus te chumi ba ka to bera khan online application form ti lo amanga khami online application form noya khan click here te khan kan click donani ama saberin online atanga form kan fill up donin account holder alo oma khami account number a khan deal na form man anyang chu application form man chengza somnga kha kan deposit anga GPay nemo online banking nemo Paytm emo mangkhan a deposit the ani khami chengza somnga kha kan deposit nuwa form kha kan fill up anga kan mingte document sang ang chi de kha kan upload ta kan address ang chi te
khami zo akhan to bera kan submit don ani ti chuanin online form kan fill up a documents poimo kan upload tu then khatte kan lo rin lok theinan documents poimo te chu pakhat na passport size photo khami kha apoimo a tin panina signature apoimo boka pathumna highest educational certificate khami kha poimo boka tin palina computer certificate pangana chuanin date of birth proof certificate kha angai ni date of birth proof atan hianin Aadhaar te pen card te voter ID ang chi te kha kan du ber kha ahman the ni date of birth proof atan khami kha online atanga form kan fill up dona documents poimo documents trend khat kan upload turte kan lo share log turte anni syllabus en le taila ichina kan soita kang khan exam na poimo tur syllabus ang chi kha anmani official website mystic.mizoram.gov.in atang khan amu theive ka advertisement a khan syllabus ran pa kha an nei thewa khami a khan a download thei ani kan soita sa exam patran exam scheme kha han soi le taila tuna exam naruak te hi thuang ni in aniang chu exam kha an kalpui dona patran ni in pakhatna chuanin written panina interview ani donani written big kha en taila ama saberin syllabus nen kan soi kop taila project scientist te project associates category pahni awma avain pathum tan khan syllabus kha ain ang ani an syllabus chu khami project scientist te project associates category pahni te khan paper pathum an nenga written big khan paper 1 2 le 3 omanga paper 1 a khan English general English khan yang mark za apunga paper 2 a technical paper anianga paper 3 a technical paper 2 ani donai technical paper 1 khan mark za somnga technical paper 2 mark za somnga ichone vain mark zali written bi khan apu donani ichuanin written bi ka hian minimum qualification mark qualifying marks kha oma 40% mark mu ngai ni mark zalia khan 40% chu za somruk 160 out of 400 tal kha imulo chuanin interview turin an select don lo cheni interview through tur chuanin interview ka selected ni tur chuanin written exam a khan mark za somruk tal 40% tal kha mu angai ani kha kan share tangai ti chuanin written a kan tlang ani chuanin interview turin min select anga interview hian mark somnga apu don ani chuanin final selection a hianin written marks zali te tin interview marks somnga avain mark zali somnga khami base khan merit list ati tha kha antling lo thei don ani merit base khan selection kha an kalpui don ani chuanin category pahni na field workers big administrative assistant big khan enila khami syllabus kha chu paper pahni a omanga written big ka khan chuta chuan paper 1 a general english mark za paper 2 a general studies anianga chuta chuan gk mark somsari le simple arithmetic maths lampang kha somthum mark apunga chuanin avain mark za written khan mark za ni totalina pudona ni heta pohen written a hian qualifying marks kha omdona 40% tal kha mu anga ani mark za nia 40% chu mark somriat ania 80 out of 200 mu anga yani ti chuanin written a kan ziak lengani chuanin personal interview a mark somni panga apunga zahni plus 25 chu zahni somni panga ti chuanin merit list in selection an kalpuyanga mark zahni somni panga ti thaber kha atling don ani khakha exam pattern exam scheme le syllabus te ani hemi na chungchanga hian hriat thiam lo emo zo fi angai te tin admit ka chungchang te online atanga application kan fill up te khan har sat na te kan nei theya chutianga har sat na te kan to kani chuanin phone number 96123 49678 96123 49678 khan kan zot fi atheni ani lo pon email a mystic.dst@gmail.com mystic.dst@gmail.com khan kan zot fi athei bokani message in kan wathona kan email thei ani khakha hriat chian du kan nei emo hriat thiam lo kan nei ni chuanin kan va zot thei ani online atanga
form apply thei hun chung last date of submission ani ang chu kha ni somthum pakhat May sahni le somni pakhat tun thla May ni somthum pakhat thleng kha online atangin na khami application form kha apply thei don ani submit thei don ani Mystic Department tilawa po khan tun hnaya hian Mizoram State E-Governance Society Mizoram State E-Governance Society nuaya hian thalai te tan na aruak leya hemi na ruak te hi chu big takin computer science ema computer engineer computer lama thiamna nei degree nei te tan bi khan ani dona graduate bachelor in computer science computer engineering abik takin BE BTech in electrical computer emo electronics ani lopon MCA BCA kan ti ho computer lama thiamna nei degree nei te tan khan post te hi naruak te hi dil thei dona ni chung te chu pakhat na database administrator panhina network and security administrator pathumna junior software developer palina BMS administrator le pangana chuanin help desk te anni khang na panga te kha Mizoram State E-Governance Society nuaya khan dil thei in oma naruak ani ti chuan hlo hi 4 to 5 lakhs velania 4 to 5 lakhs per annum kum khata noi li atanga noi ngai karvel ania chiang takin khami an hlo tur kha in ziak lawa mai ro chu noi li atanga noi ngai karvel kha kum khatan hlo do na tin a that em na chu travelling allowance kan ti kha 12% zel kha an mudon bokani ti chuan hemi na deal du chuan an mani official website Mizoram State E-Governance Society official website ania msegsjob.mizoram.gov.in msegsjob.mizoram.gov.in an mani official website a kan lu tanga ti chuan advertisement sang kha alo omanga chuda chuan abik takin nichina kanan soi ho computer engineer emo computer science emo MCA BCA kan ti ho khang ho tan khan adil thei dona tin thiam na nga ya khan experience na ingai telo oma khangun takin kan enanga kan thiam na mil kan degree mil kan dil theyang chia khan kan du na library khan apply option kha oma kan apply anga ti chuanin fill up tur jong kha kan fill up zo nuwa kan submit don ani online atanga form fill up tur ani a form kha kan fill up ma in instruction oma instruction kha chiang takin kan chiar thama sanga instruction kan chiar zo nuwa chuan khami form kha kan fill up don ni ti chuan form kan fill up zo nuwa chuan kan submit anga last date of submission online atanga last date of submission hi tun thla May ni somni ka last date of submission ani don ani ole khangsong kha tun tum kan video a Mizoram Mystic Department le Mizoram State E-Governance Society MSEGS nuaya naruak dil theite kan en ho thei ni sela tunlaya covid ahluara lockdown te nia lekha zirte hara amairo chu kan shileng te ronzi omanga lockdown te ronzi omanga exam te anon conduct le thu donani chumia tan chuan tun huna hian shom hlema sela zirlai te competitive aspirants na zong lai te kan lo in buat saya kan lo zir ram kha kan du sak cheu ani in zawain mutui mang thawe kule